Danas igramo FC25. Ako Cristiano Ronaldo uspe u 3 meča da postigne hat-trick, šišam se kao Mario Balotelli. Ljudi, šta kažete? Kako mi izgleda majica, a? Jel ovdje piše nešto? Pa došao je konačno u Srbiju 1xbet. Ako želite da igrate slotove ili tikete, imat ćete link u opisu ovog videa da se registrujete. Ako to uradite preko ovoga linka dole, dobit ćete 100% bonusa na prvi depozit. Maksimalan depozit koji možete pokupiti je 14.000 dinara. Uživajte i nemojte da zaboravite da iskoristite promo kod na 1xbetu Serbian. Dobit ćete još neke bonuse. Cristiano Ronaldo je zvezda današnjeg videoklipa. Također, ljudi moji, imamo jednog novog fudbalera u timu. U prošlom videoklipu smo dobili iz PK Laudrupa. Fantastična ikona iz Danske. Ima dobar pas, ima dobar dribling. Morat će da zameni Zidana jer Zidan igra samo još 3 utakmice. Na klupi su tu De Bruyne, Šuker, Xavi, Neymar, Berbatov i ostatak ekipe. Idemo na meč broj 1. Ajmo Ronaldo. Da vidimo tim koji... kakav golman. Maradona je tu. Ljudi, bit će teško. Ljudi, jel moguće da je stigao Maradona? Ja ovo nisam video. Koliko košta Maradona? Morat ćemo da ga kupimo za sljedeći video. Ajmo, Cristiano Ronaldo, moraš postići hat-trick. Princ je tu. Prva prilika. Princ. Odbija se lopta. Princ za Ronalda. Cristiano. Princ. Nedved. Uđi, brate, jel moguće ovo? Penal. Penal, ljudi moji. Alo, ovo je penal. Alo, Nedved, reci mu, bre. Pavel, Nedved, žuti karton. Alo, ovaj sudija normalan, brate, pa nije ti ovo košarka, brate. Nedved. Pavel Nedved. Brz je Nedved, Princ. Jao, ništa od druge prilike. Opa. Lopta do Ronalda. Ronaldo. Penal. Ovo je penal, ljudi moji. Nemoguće da je offside. Zidan. Lopta za Ronalda. Cristiano Ronaldo 1-0. Idemo, ljudi moji, mora danas pasti hat-trick. Bravo, Cristiano. Kakav pas ima Zizu. Mnogo će nedostajati našem timu kada bude otišao. Vidjet ćemo da li Laudrup može da ga zameni. Bravo, golmane. Bravo, mačko. Bravo, Gošo. Pavel Nedved. Ide lopta za Princa. Ulazi Princ unutra. Princ! Ja sam mislio da je već na semaforu 2-0, ljudi moji, ali Princ propusta veliku priliku i ovo će nas možda koštati danas pobjede. Pavel Nedved. Još jednom Pavel Nedved ima dobar udarac. Ali ovo je bilo predaleko. Ajmo, ljudi, kontra. Ajmo još jedan gol, brate. Gde mi je Ronaldo? Ronaldo, daj, čovječ, ubaci se. Bravo za loptu, bravo, ovo je brz. Ovo je brz, ne može da ga stigne ovaj. Ronaldo 2-0 u prvi ugao, leva noga, nema veze, leva desna. Cristiano je rođeni strelac. Bange, 2-0. Idemo, ljudi moji. Šta je ovo bilo sad? Pa jel moguće, brate, rage quit? Pa nisam uspio da postignem hat-trick, brate moj, što si izašao? Vjerovatno bi bio hat-trick do kraja, ali, ljudi moji, ovaj dečko izašao. Ostaju nam još 2 utakmice. Ajmo, da vidimo tim broj 2, golman Alisson. Biće teško, odbrana mnogo jaka. Ajmo, Ronaldo, molim te, ljubite, brat. Ajde, brate, u prvom meču čovjek je izašao, nije nam dao da postignemo taj hat-trick. Nedved. Princ, lopta za Ronalda. Ronaldo, prva prilika, 1-0, ljudi moji. 1-0. Ajmo, bre. Cristiano Ronaldo, prvi minut u igri. Majstor je majstor, 1-0, ajmo. Princ, ide Princ, evo lopte za Ronalda. Ronaldo, Cristiano 2-0. Zašto koči, šta je danas sa internetom i sa protivnicima? Ide Cristiano Ronaldo 2-0, ljudi moji. Ovdje mora biti hat-trick. Ide Princ. Ronaldo! Jel moguće? U 7. minutu je mogao biti hat-trick. Jel moguće ovo? Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Evo hat-tricka, ljudi moji.
ide danas šišanje kao Mario Balotelli. Bravo Ronaldo, majstore. Ajmo dalje. Ajmo dalje. Ovdje mora Ronaldo dati dupli hat-trick kako je krenulo danas. Chris. Ronaldo. Ronaldo! Šta je sad uradio sa odbranom, brat? Kao sa malom decom. Opa. Opa! Golmane! Bravo, mačko, nije penal, nije penal. Princ do Ronalda. Ronaldo ima razumnu levicu. Ronaldo 4-0. Mislim, ljudi moji, da je ovo još jedan rage quit. O čemu se danas radi, šta je sa Ronaldom, nikom nije jasno. Ronaldo za 4-0, još jedan rage quit. Pozdrav, majstore. Ljudi, u meču broj 3 već smo ispunili challenge, tako da Zidane ide na klupu, a Laudrup ulazi. Da vidimo kakav je ovaj majstor iz Danske. Idemo na meč broj 3. Da vidimo protivnički tim. Nećemo ga vidjeti, igramo protiv duhova. Da vidimo, ljudi moji, u trećem meču šta će se desiti. Novi igrač u timu je Laudrup. I da vidimo da li može malo bar da zameni Zidana. Ronaldo. Ronaldo! Kakav udarac iz daljine, bravo majstore. Pavel Nedved. Pavel Nedved! Kakvu bombu posjeduje Nedved. Lino, gdje si pošao? Ovaj Lino ima pace, brate, ne može da ga stigne niko živ. Jedan 0, brać. 1-0, samo se ti zezaj, brat. Nije go! Golmane! Koja sreća, brate, jel moguće ovo? Ajmo, mali, brz si. Ajmo, mali, probij ceo tim! Nikom ne moraš da dodaješ, brate. Kakav pace. Bravo, majstore. Jes, daj ga odavde, brate, ne može, alo. Ne! Kako ovo nije offside, dobro je. Ronaldo! Kako, brate, pa sudija imaš i oči. Pavel Nedvedo. Ronaldo! Dodaj, brate, kućo. Dodaj, ostaje 1-1, jel moguće ovo? Ronaldo. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Alo. Danas je najluđa glava, brate. Kakvi driblinzi Ronalda. 2-1. Ajmo. Koliko je brz, brat. Dugo sam se radovao. Evo lopte za Ronalda. Još jednom taj čuveni Cristiano Ronaldo. Deda, bato, ali igra kao zmaj. Ovaj mali je jako brz. Ovaj mali je jako brz. Nezaustavljiv je kad krene ovako po boku. Molik je nezaustavljiv. 92 pace. Ma samo ide, bret. Uvati prtinu, ide, bret. Do Laudrupa. Laudrup ima taj pas, Laudrup. Pavel Nedved ima pace. Pavel Nedved ima pace. Pavel Nedved. Koliko loš udarac. Ama šta radite, ljudi? Bravo, golmane, kralju. Golmane, care, gdje si izleteo? 3-3, sunce ti poljubim. Gol iz ničega, brate, iz ničega. Vitinja, Laudrup. Koliko je loši od Zidana. Evo prilike. Brate, šta sam ja radio? 5 sekundi se namještam da šutujem čovekom, jel moguće? Ajmo, ubaci se neko! Ljudi! Ronaldo. Ronaldo! Jel moguće taj gol za pobedu, čoveč?
Ljudi, danas je bilo jako zanimljivo. Cristiano Ronaldo je postigao hat-trick, tako da ne bi prljali ovu prelepu majicu 1xbet. Ajde da se presvučemo. Vidjela si na slici kako izgleda Balotelli, tako da mora da liči bar na Balotellija. Oh my god, šta ja radim sve zbog videa klipa. Bolje ovako da ostavimo, brati. Šta radim ovdje sve zbog FC25, jel moguće ovo? Ali dobro, challenge je challenge. Ja ću da budem kao onaj matori profesor iz škole, ljudi. Sa strane ću da imam ovdje jaku kosu, a kroz sredinu bit će... neće imati ništa. Mislim da je sad već frizura vidljiva kako treba, samo treba da uradimo i drugu stranu. Ide dobro, a? Moj Balotelli. Da se malo podsjetimo Balotellija. Je to, a? Ima još. Ljudi, polako postajem Zidane, kaže žena da nemam ovdje kosu, imam rupu, kaže. Novi Zinedine Zidane je sa vama. Samo malo da smršam, ja sam sad debeli Zidane. Juuu, bato, malo baca u jednu stranu, ali dobro. Kao da mi ide ovako tamo. Ja sam rekla za lepimo trak, ovako, kako bi najpreci. Libela je trebala, libela. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog challenge-a. Jesmo malo ukrivo, ali ispravit ću ga. Tako da, vidimo se sljedećem videoklipu. Ma nemoj da ispraviš, baš je fora što je krivo ovako.